svijeta. Trebali su da vide ovu buku i sramotu. Zaista. Jer svi ti ljudi koji su bili na Sarajevskom film festivalu su ručali, doručkovali, večerali, a to upravo od ovih ljudi koji su trebali danas da dođu ovdje. I evo, kao što vidite, niko se nije udostojio i eto, to je na tako jedan grub, drzak i bezobrazan način urađen da se zaustave ljudi na pola puta, pa to je van svake pameti. Ajde nas samo kratko podsjetnik. Šta je u stvari osnovni zahtjev? Jučer je ministar privrede dao neku izjavu da su poticaji isplaćeni u skladu sa planom. Priznao je da je bilo određenih kašnjenja, ali je rekao da je 800.000, čini mi se, ako se ne varam, da je taj iznos u pitanju isplaćen. Molim vas, hvala na pitanju, dobro pitanje. Ministar privrede kantona Sarajevo je neuk čovjek, momak koji je došao ovdje, ko zna, pita Boga po kakvim mašinima, on nije bio ni poslovođa dana puta. I Emerik Blum se mrtav u grobu prevrće šta su mu napravili od Energoinvesta i bivši i današnji vlasnik Drsi. To je bruka. On je to sve obmanuo, evo da ne budem grub, da ne kažem, jes puno je mlad, mogu mu reći da je sve slagao. Znači, uplaćeno je nešto malo, ali na kašicu određenim ljudima i to je van svake pameti. Nama se nikad nije desilo da juni mjesec prođe, a da se ne budu isplatili svi poticaji koji su bivali u toku tog perioda obrađeni i ono što su ljudi uredno aplicirali. Koliki je trenutni dug prema poljoprivrednicima kad govorimo o kantonalnim poticajima? Da vam kažem, dug je u peradarskom sektoru, znači svih 5, odnosno sva 4 i za ostali iz prošle godine jedan turnus, taj je isplaćen. To je prije 15-20 dana uplaćeno. Jučer su nešto od straha pustili, nekoliko se ljudi javilo da su nešto javili. Znači, kompletan iznos koji se duguje pred svim poljoprivrednim proizvođačima nije isplaćen. Za 2025? Za 2025. Do današnjeg dana. Nije ništa isplaćeno. Oni su nešto što su dali, rekao sam ja to, da su jučer na kašicu, možda ne znam, 4-5 se ljudi javilo. Da, ali prvi određenom broju ljudi, znači ne svi. Ok. Hvala.